Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paulwan. Awan mo na talaga, Aryaw. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Nagado adida madildilaw ka ni Presidente BBM. Dito lamang dilaw, no, mang babalaw ti trabaho na. Kasta nga rumot. Uray idi kan President Digong saan ka de? At dapat iti may sa kontragobyerno. Sipod pa ay awan pa yung nagpresidentin sa kayat na no, nagustuhan na. Malaksid ka na iti agina nga amo da. Agina nga amo da. Uwan naman. Ide, awan mabasa mo no mabuya madamag, madi ngay naramid da. Dakori kan Pinay. Uy, andaya ng dildilaw ka na ko ada. Ure ni tabako ide. Wanan niya. Amin na nang sublat iti da di apolak ay manipod kan erap. Ni Digong, panay dilaw da. Idin to tad adda nagrigat ni Juan de la Cruz. Idi nagtakam da kita. Huwag nga raw. Anda pa'y benta dito, benta ejay, kada iti negosyo ako ko ti gobyerno. Ang ita nagsubli ti may sa Amarcos ije palasyo ti Malacanang, aramidan damanan amin akabailan da amang dadail kan kuana. Huwag nga raw. Anyaya talaga ti kayat da ataray ti gobyerno. Imbes ko matumulong da amang panunot, no, kasano tayo makalungaw iti krisis nganyag ti COVID. Saan mo iti? Saan nga ro na mauawatan ti tao? Ay, ano ba talaga kuya? Naimbagat, saandan nga aramidan ti kasta kan tatang. Nagulimok man na iti kondi kontraken ko na. Una, saan natuloy ti barangay kan SK elections iti daytoy kumaumay a December 2022. Ang awan, ado ti ngayam ngem. Ado mo ti maragsakan. Ang ita nagulimak manen dagiti kontra kan agbaybay adamanen. Gusto ka. Adam manon, nagiti sana tumami daw iti barangay hall. Ay, hawan dagita. Style da bulok. Nalaimot na bumanat ti asawak. Ano dagiti masaunan ka dagiti kagawad adi mga aramin iti pagrebengan da. Gusto mo Gaputa na puspun ti barangay kan iska eleksyon. Sumadot damanen. Anyan ayat ti kasteng aramid ti tao. Ay.
Sa bali manan ti pasimundag da ito. Umay manan ti tuglap. Awan man maramida ko. No? Ay sa bagay. Awan idea kasuratan. Nasayat mo no mairidop ko. Barang adantun plat ko. Ayan tanya pa sa daam si Karyong. Oh, deta, pinagkasulinak tinaduma. Na? Sang-sanga gasot? Katanya nga ron ti kayat mo. Ay na Aryong. Agsay-sayang kalaang iti oras mo. Agsaysayang nga. Damot basit mapaspasadak ah. Kun may sa, nagadu kami na tricyclean. Isu asaan mon anam naman na dakil ti mayawat ko. Agsapol ka kumamat iti sa bali apang gedam Ne, anya ko mga trabaho nga. Nagrigat ti sumapul iti trabaho. Sa pulin dat experience mo, nun nangato anaturpus mo. Oho! Narigat kunam saan kamat asumapol iti sa balay. Pinadas ko ngamawan nga ron. Naumakmutin nga aglaklako iti nagduduma aramram. Makabanog. Sadot ko kunam kit di Ah, No awanan ti maganganan siyak iti panaglaklakok iti ikan kas kada nateng nga isursur ko. Awanan matay tayon anak nga. nay, ano sampay lang ah. Ibagbagaken ka at ilaangan tricycle mo ti pagluganan ta nga agisursor. Ngam di mo matkayat. Anya, asaws, nangalamon iti laing mau. Marigrigatan akon nga agsuson iti bigao ken agbitbit iti basket. Awan pa'y asim mat si Karyong. Ay, sanay kamot ditan. Kinsan ko akayat, amadadail daras di tricycle ko. Ay, ipay kataglatay. Sige ngam no maumaak. Talawan dakan kadagiti anak mo. Anya, ay, anyan. Saan arabrabak da ito'y Aryong? Tamakauma ka talaga. Na yan. Na ito ya kinatarakik. Pagbitbitin na kititimbang, ayan nagiti lakong ay kan. Artista, naku na iti Tagalog na ito. Anya? Agraraman? Kaduan man, kita man ti postura. Oh, nagtamtamaan na ngay dayjay a Richard Kumis. Anya? So adi nang madiram-raman iti ibagbagam apa ng kuyog ko ken kang aglako. Ha? Iso nga ron nga sardeng konti aglako kadag iti nagduduma agajay ta saan kon akayat ti ngumisi. Anya? Iso mag... Nagado nga mom. Style mo? Awan mo. No kastamlatan nga aglaklakay. Awan asinsuna. Anya nga awan. Makitam to Kanon taw? Inton purawan dya uwak. Saan mo akon ko nati kasta? Taamangan no makigtot kan tulangan. Ta saan langan at tricycle tilugan ko. Anya? Hoy, Aryong! Agtagtagainap ka asirireeng ken al-al daw. Gusto, di asawam si Karyaw. Nanuskit di. Uncle. Nusyak latiad da asawa na akastaking ka. Hahay! Nabayagan ngayon subli ka kadag itinaganakin ka. Ni Uncle Mart. Gusto mo ni Silya. No kumausarin nyo ti tricycle mo. Iso ti pagkargaan nyo kadag itilako na. Di may mayat kuma. Adama ko na serbina. Agpanunot ka kumamay.
Usaram dautek mo na dautek mo. Madadahil darasan anggal. Ay, Na. adda pa kat gwapo na nakas kanyak. Aglatin na. Ay, jakla kayat. Niya. Kakaisuna nakagatangak iti tricycle ko. Pag isursur lang ni Silya, sila ko na, ay saanan? Pakpakawan ang Malala. Si kalata. Ngam numauma ti asawa, magat panawan na ka. Awan to ti papabasulam. Din tumuten isider ni ipag, asanda ka binagbagan. Gayam dito, Aryaw. Ay, uwan ante. Ay bakay. Bagbagaan man kit daytoy nalaing kan feeling guwapo akaanakam. Ilas-lastog na nga awang kanot nagtamtamaan na gitartis sa kingwana. Aniya, apay aya? Di na pa mo atulungan ti asawa na. Na, Tultulungak mat, babaan iti panagpaspasarak iti tricycle ante. Angtol. anya pa ay atulaw. Mabitin na bumakna nga kanti, uncle. Saan to pakit din at tricycle ti manihok, di SUV. Anya nga isyube? Tay mo di lo alugan nanti, uray kitaan niyo. Ay, Aryaw, kasta kalatan. Awan mo. Sino tinakalugan iti ka barbaro a modelo alugan na nagsardang iti sangot ti barangay hall. Nay, di mo't bayaw aryong tinagmaneho. Kan ada kadua na. Bayaw. Bayaw. Kunak na no asino itayan si kamagayam. Napintas mo't lang ti service ko. Bayaw. Uwin gayam. Atoy, mirindayaw. Anya? Kwa, agawin akbit ijay balay tag sukata. Madalakan mi kinibus ko. Bus mo ti kaduam. Uwin bayaw. Bus ko. Balo ni madam. Anya? Anyat ko nam Aryong? Saan akon nga agla ko pay? Uwin, silya bakit? Atoy. Idulin mo. Wano, mapan ka makitsinda. Anya? Kwa, uwin gayam. Pumanawak matla nga dagos. Ada nga minlakan mi kinbus. Uwan nga paiso. Apaya di mo matan inayaban dito iti bus mo ako nam. Maminsan to ka noon, agdardaras kami. Aya? Uwin bakit? Ada nga min mapan mi kitaan a negosyo na. Isu ah. Kun kwa, in kay tumatan ag-shopping karagiti ubeng kat gatangan nyo ti kaya ti agatangan. Anya? Uwin, gumatang kamutin iti silpon mo ta makapagkinuntak ta no kas di asa anak ka makawid. Ha? Ualan, sige, mapanakon. Ang mga numatagtaganan ni Bus Marlin. Biglang asinsumat ni kasinsin mo aryong Rosa. Pagkunaamay. Nakigtuta kita'y di magas di barangay hall. Nang tagpa iti meriendami ijay Anya? Kan saanan at tricycle tilugan na. Anya nga rod? SUV mutan. Kabarbaro ang modelo. Lugan na. Lugan ka no ti amo na. Babae mo ti kadwa na. Wano ti amo na ako na. Ay, ada nga roden sa bali at trabaho na. Saanan at tricycle driver. Wan nga taa. Bus ko, kuna na mo. Di nasayat. Di kat kakaasin ni sila nga gisur-sur-sur iti na duma-duma amasida. Kaskada nateng kan mamerienda. Dakkel mo't siguro ti sweldo na ija. No, big shot ti amo na. Kas iti na kunak. Nasaya at mat, di kakaasi ti asawa na. Makabirok mo't lagayam iti sabali at trabaho na no kayat na. Saan ka takas dyan nga agan anos latan nga tricycle nga awan mo't magangganap na. Saan nagaduda na tricyclean. Wan nga road.
Awan ka no pa'y mayaw awat na kan bakit na. O di husto la ko majisingasing natatangken ko na. Nga usaran talangan nga agisorsor itila ko ni Celia. Tadi kat marigrigatan nga agbit-bit-bit kan agsususoon iti labba. Isupay Ala, sana balit nakastreken iti sabali at trabaho. Sandamot nga tan, amarigata. Dakkel pagyamanak ipagrosa. Ngam at napagsidta awak launay. Kanya dayta ipagselya. Kaskas tragpay lang ni Ariyong iti baro at trabaho na ngam nagdakkelan tinayawat na kanya kakwarta. Anya? Wen ipag, so ang mas daawak launay. Anya kat ti kunana Sweldo na kanutintad na. Ay, saan kumot nga rudan ang nadamag? Tay di mayawat na, kuna na nga ag-shopping kami. Aggatangak kano kadagiti kayat ko agatangan. Anya? Gumatangak pa'y kano iti cellphone ko. Taada pang kontakan na kanyak no saan ang makaawed. Kasta? Apay, dakkel ka dila una yung tinted na kan kaya. Unipag, nakigtutak tayo di bilangag kat 20,000 pesos. Anya? Ay sus, nagdakkelan. Sweldo ti family driver kan kaskas truck na ako nam. Unipag, so sabali ti atap ko. At dan samat relasyon da iti amo na akon kunana. Anya? Nakita nga da babae ang nakalugan iti sangaw. Ngam saan ko unay anamira. Isu kano ti amo na dayjay. Kasta ka day? Ay, narigat mat. Nagatap tayo la adagosen iti made, ipag. Wala, amok day ta. Ngam, ay, agalwad ni Aryong. Sana bali ang narigat ti biyag may basta di naklukwan. Munmut kit di Kat no maamwak nga da relasyon da iti dayjay akadwa na kan kuna na abos na. Itad kon kan kwa na, kukwa na laang ni Aryong. Anya? Ay sos, hawanan Ay, nalpaskan Aryong. Madinsakit lang arod no kasta. Wan nga rod nanang. Anya nga tano ka sa uyon to ni insan Aryong. Ibagak tuman ken tatang mo, ta isot makisarita ken kuana. Ay, kasi mo ti pamilya na agbanag akasta. Un nga rod. Anyat serbi ti panagasinsudan ay numarakrak mo ti pamilyadan. Isupay Ngamit ti sa bali abanger. Narigat mo no dakas adagos ti atap tayaw. Wen, amok day ta, nanang. Nakaskas daaw. Kaskas truk na. Nagsweldo adagos. Kalpasan na, nagdakalagatan. Un aya. Di may isang atap ko, jak pa'y naibagakan dumeng. Mga no damat illegal nga aramid da, kadwa na ti kunana abos na. Le. Saan nga takas ta, nanang? Anyat ko na Mario. Saan ka sumangpatita? Bakit? Ada na patag pag namin kinibos ko gamin. Ngam, Saan ka agdanag? Nagbaligi na ito at transaksyon mita. Ay, dakil manun, ti maliksap mi akwarta. Ay, kwa, maliksap na ko na kuma. Kat, mangtin manun, iti bonus ko. anya nga minti negosyo, ano trabaho ti boss mo? Ay, saan mo na damagan? Basta, big shot ti boss ko bakit? Ay, saan ka nga agar-aramid iti kalukwan, Aryong? Anya kalukuan? Mga no... Anya? Wala. Dahil talaan. Saan ka agdanag? Nasingpet to'y asawa ang bakit? Agan, anos ka kadilang.
Saan ka nga agdanag? Kunak man saan ka nga isuksukat? Nayunan ka laeng. Ay, istikwa. Bakit si kalaeng tilab ko? Makaamo ka! Oras amaamak nga da sa bali nga aramidem. Isuble ka kananang mo. Awan to nga tatirum sa aparikot tayo kan bayaw aryaw tatang. Anya ko maaparikot. Kat no'y masinson ti biyagda. Saan nga aglaklako ni Silya iti nagduduma masida ken mamirienda. Bigla bigsyat. Di kay kadidumlaw. Nakagatang pa yan iti bukod na kano alugan. Na, kunak man no intidala nga service na. Jay imo nang inusar na. Ngam di usar na ita kat bukod na kanon alugan. Isut istorya na kanya. Ah, kasta ka day. Sa nagdadakkel kano ti awat na konsilya. Sana jay. Makita yung ni Silya nga agar arwat. Huwag nga raw. Dinilaw pa ni nanang yon ti panagpariban na kanaw. Ken kundi silpon pa yain. Wan tatang. Biglang yaman da. Sige, kitaan tayo no dantukit di mo't illegal nga rabid da. Dakasen ano kasta. Ay mangibabay no kasta ti mapasama. Talikod aklaki din ni Aryo nga kaanak ka. Ang galgustay nga. Ay, ne. Apa yan? Na, Tulungan ta kami kuma. apay ayan ti uram. Ni Aryong, inalad ang iti pulis. Nya nga ron, anya. Apa nga nalada ipagsilya. Gaputa isukan lo ti driver ti may sa most wanted kan drag queen. Anya? Tigayang bus na. Iso tinabayag na nasapsapulan a drag queen. What? Awan nga ron Awan maun aryaw. Malas mawa talaga. Awan. Talagang agmamalas ka bayaw aryaw. Malas. Ay. Tagtagain lagaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.